Anglong. Nili men sa Anushka Teronpi, nili Manja, Karbi Anglong pen sikiraya. Mr. Nagendra Teron, lapen nili parliament ke IT Teronpi. Nila so a title going pan Buduk Piglo, ang part kami, I have faced a lot of difficulties and experience in life. Islam nila so title nila sim long po niche topic ano atin nila so apin nila ni kachipati ki nili panchot kali sami nili karbiya khai la pen ang se minute mampani ano se ang tu akang tu panchman sini ko por ipin na sinili non khai ki nili pan ni khai pikali nangli tu mapan lekin nili tum karbiya arat pan sini ki sini ning penili ning chitilo nila first la subtitle long po iglo lagi miss Best Ram Walk at title sa niglong po ilo. Ingkila pinason ako putot kilong kubangila first runners of Miss Grand Falcon Miss Grand Falcon lang sa kilong po ilo. Dupik like yung first audition nila half long po adim di bangong lipilang. Ingkila daki lang train di sigibang ni tipin sigibang ito train kang ani kidug do itum transition lang sa may kajang ayala so hindi kisum kidug kipoy dupi ano may nidat kali my family members and everyone like the half long lang kidug indum kachinita maybe hotel lang kidug like financial problems ang para sa me like mental problems and physical problems like kidug kan hindi kisum dupi ano ang class so ano ni kulang ba maisip ang ini kitong samang kape ano nilipibang kinili ko pa tipi ano lasan don appearance kilong kay nilipay ni po nilihan non that kali man ni kitchen sila beauty pageant lang like ni Miss Virgin ni kitchen sini king kam ka jor pendang lo non ansem alang tan hanan support pi alang tum chino then itum train long ke bang ani kisun ko sidi alang itum alang khelo pela ansem ka kita men ni phan itum carpet honorary man I can feel the the love that I get from all these people, especially from my parents, my mother, my father. They have been the biggest support in my life and I'll always be grateful to them. Oh, like ni ipibek sa kangdong at himila. So, adino na ikachipati ki, alang itum hansin na ikachipati bilo. At itum Karbi Anglong beauty pageant, fashion industry, aning kiyang itum dopi kangjang. Sami alang itum tuwarchi ni jokpen siya, ang likalili ka lang tuwardan na piti. Mas ni, alang itum ay tangkang tung kinang, ito yung ninghang po yung nangli, kaya nang pamikaw na, always believe in yourself and you refuse to give up. Nalika kita may claim kilo ko asap sa kisum ko pe nali go bu chibe kitya ta mathari aho pe nali tum kirem ta do po khero do po antame la kirem khai pens nali tum ani simani si ki mission anong ilang po ni and always remember God has better plans for you. Nili kitchen si kachipid din man ke la ke Miss Virgin ang sa chipid din no la depend ki nila college to hall ha timi ni chipid din no la ke Miss Anushka College ang part of me nili la Miss Keva F Karbi Festival along timi nila first runners up anong A lapen best personality to long podiglo in bela Miss Falcon kudo ada umurkutinong sa laso timi ni winner anong ichilong podiglo lapen ang part of me nili Miss Karbi Anglong I'm the reigning queen ni Miss Karbi Anglong ni Miss Karbi Anglong Miss like I'm still the reigning queen and apart from that no international convention no tami nila Miss Peace ni puhala tami long podiglo no la Miss Grand Falcon Ninon ki Desimetra Ibom kila Don Bosco College di non BA semester political science honors in non Charibong.